Hi guys, so kunya nou pale nou pale na Zara, bala molla. I saw this cute bag that I wanna buy. It's a crossbody bag, like mon valise qui allait comme ça. So on va regarder moi si nous joignons parce que jeudi à dimanche, quand il y a un peu de monde dans mon là, so ma connais si n'a joigné. Yeah, nous va regarder bon ouais, si nous ouais. Votre still gain parce que Yeah, tout le monde a même valise ça. Yeah, tout le monde a même valise ça, so that's what they again. Eris a joué. Hi. La enjoy. J'ai pas mangé du à sauce pois. Bon manger haïtien. Bon bagage. So yeah. So on a parlé dans mon là. Là nous arrivé. On a parlé. Ok, nous arrivons. Okay. So I know I got it. I'll get the door. Let me open the door. So they didn't have the bag, unfortunately. 𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 sold out. Nowhere we could find that bag for. Yeah.
Ça son valise populaire. Yep. At least Eris got a toy. Right, Eris? Eris j'ai un petit toy. La bébé avec. Tu vas manger un bagage. Et une sandale là, que nous te voyons, elle lui-même juste acheté. Va acheter rien encore parce que je voulais chercher l'autre bagage, mais moi, il faut pas comprendre. Yeah. You pas trop bagage, mon yo acheté tout bagage. Ça veut dire qu'on a fait l'autre là. Alright. So we didn't get the bag. We didn't find it. Like they sold out. Tout bagay yo. Sold out. Côté. Tout moun yo acheté bag ça. Everywhere. Oh. You okay, Eris? You alright? So now we're going back home. Sans valise. But I'm gonna bet this on that. Yeah, at least you bought a bag. You got a bag. Yeah. Nice. Wait, what? It's a sandal. Yeah. Yeah, at least you got a nice sandal. It looks nice. Sub it out. Sub it out for. S'il pas, si son a là, pas de petit poulet, bagay que valise la gagne, pas la pâche. Parce que nous habillement voulait faire, faut tout bagay marcher. Ouais maman? So sandal la même couleur. Yes, on a la même couleur avec valise là. Et pas même couleur, mais il y a même petit detail. You get what I'm saying? Like you get the gold, brass, et pas brass no. You get the gold, petit marron. Yeah. Just pour habillement qu'il voulait faire. So, la paix. So Lojan bag line it match perfectly with sandal. Bel bagay. A few moments later. Hey guys, kung nga nou pal pentire sa yo. Nou pal fon lot diferent design na salon an. So nou pal spray paint sa yo noir. Pou nou mette na salon an, ma pal mette nou ki kote na pal mette. Design na fe pou salon an. La on design tako même ti bois yo but noir. Just to, pop the wall a little bit to make the wall look nicer. Nou kompren? Sa wè Jeff? Yeah, se Jeff ka ponje ba sa yo. Pou nka komanse spray paint yo. But na fè sou zeb la paske nou pa vle salate bagay nou gen. Yeah, et nous pas couper zeb là. Yeah, nou pa couper zeb la. So, e sa fè nou fè sou zeb la pou lè nou couper pou just koula yo ka ale. Yep, that's it. Na fè premier just pou nou kagon ide koman la pou assemble. Apre sa, na spray tout res yo. Okay, let's get away. Nou pa ka di Jeff pa kon travay, non? Yeah, c'est premier layer, première couche. So, après il séché, après 15 minutes, on va en deuxième couche. Second layer goes 15 minutes. I should do this one next to it. Yeah, ou kapab. Should have done both, Well, I could do another one. Third one. Yeah.
And guys, tout bagay ke nou utilize ou ka jwen yo nan Home Depot, si stick bagay sa yo. Yes, Ou ka, that's a 2X black. yeah, 2X black paint on spray. Semble kon sa. 2X black. So e kon sa semble, si nou vle fè sa la kay nou ka just achete ti wood yo. Just pran mezi mi ke nou gen la kay nou, pran mezi yo, apre sa lopin pran mezi yo, ou ka ale nan Home Depot wa, fè koupe bois yo pou nan mezi ke ou jwen yo wa, apre sa mande pou spray paint la, couleur ou préféré, si c'est noir, si c'est blanc, ou bien ka peinture yo sou son moun ki pa vle utilize spray, but c'est même bagay la ou ka utilize. And then ou ka vini de la kay yo, spray paint li, and then you know, you do your design however you want to do it, however you like it. N'importe jan ke ou préféré ou fè nan mi la kay yo, you know, pour save you some bucks. Straightforward, eyes on the climbing. I decide no matter the climate. Birthday bitches in my third trimester. Shift eyes, they tell me you lying. Don't care, just lay it beside me. Hey time, chasing a rewind. Hey time, I need more space and security. I need less voices, just you and me. Okay. Konya nou bay fè bossa. Bossa fini. Now, we're gonna do this one. After nap mette an lèw. Then nap we touch up. Kene pa tipen tire nou bezan fè. So, fèm travay vit. Konya. Straightforward, eyes on the climbing. I decide no matter the climate. Birthday bitches in my third trimester. Shift eyes. Ok. Konya, nou fini de boyo. Konya nou bal komanse mette tap on yo. Pou ka fè on arch. Not an arch, but like a square. So it could look complete. What was I'm up doing one? Fèm travay bien vite. Chasing a rewind. Hey time, I need more space and security. I need less voices, just you and me. Ok, men ki jan project la fini. Bien bel, oui? Yeah, bien bel. On sa soti nan enchouye, so lo ap mache ou ka we 3 sticks. It's like a square. Yeah, he popped wall. Wall la, yeah. So konya wall la pa just selman blanc anko. Yeah. I gen yon bel ti koule la de. Yeah. Montre yo nan lot bo, an te ko pase la. Yeah. So we ka vire. And montre yo. Yeah. You walk in and then from the door. From Mepek, vini, an nou pa? Yeah, but te kom si nou soti pa de yo. Vire kon sa, and vini, back. You know, like, when you come from this door, you know what I'm saying? When you come from this side. Yeah, lo soti. Okay. Yeah, when you come from this side, this is what you're gonna see. Te pou lo fek antre. Yeah, sa se pot la. Yo soti na pot la, ou antre, ou just apwe. The whole entrance. So tout koule mache. Stairs railing is black with the chandeliers black, and then
ou ka web mi en black. Parti la nou fè la. Ata kwa monte ya, le tout jan rally nan yon le ya. Monte toujou, kote chendele ya komanse ya. Ok, se la soti, la vini la kon sa, mande nan pot lan la, then à gauche. Ok. Tout ba yo preske fin. Tout ba yo preske fin seche. Le fin seche konen nou wako konen ki lot project nou wale fe. But nou play lot project. So we're probably gonna do this wall here under the steps. Yeah. But we don't know yet. Nou pa konen sa na pal fè avèk Misa, but nou kon baga nou ve fè nan Misa. Yeah, But nou konen ki sa na pal fè. Kasi am ba la gen shiplap. Yeah, because we got shiplap here. Yeah. And yeah. Everything is magic. We're gonna work it out. Yeah, we're gonna work it out. I'm thinking about maybe en wall là, nous avons supposé faire un bel square pour ça. Yeah. Like maybe en wall là, faire un en wall et puis faire un cadre et photo ça. Yeah, but we're gonna see. We're gonna see. So right now I've just got to put my kitchen bagay yo assemblé and I just faire un seul big nettoyage and then that's it. Yeah. So kwenye nap just apal kom nou fini sa, napal just travay nan business nou and then nal dormi. Peace. A few moments later.